بناوی خدای کردستانه والله همو بخیر هاتن دیسا ایرو مجارم فمینیزم اسلامیه که امیر سر پرتوکا ما مستقدری یلدرم به برنامه خو بدامینن برنامه خو بگارینن سری دادو خوازم بیجم از هناك بحثا فورماتا برنامه خو بكم برنامه ما بكم اساسي برنامه وی دبش به وکی هرگاوی و بشا یکم دا سر مجار نيرين و نرخانتن منو عيشم و هبن عيشم و بشا دو دیا داجی و پرسو برسف هبن يعني جي ليزي دكرن هم بخازم بكن بشا دو دیا دا هم دكارم بكن دبي بشا یکم دا حتى جوهات هم تبلي مجار نبن باشتر دبي و اوقص من دست بيكن نها حوالنو نها ما برتوكا قدري يلدرم خوانت ما مستا قدري يلدرم خوانت اما د بنجه دا برتوكي وك دبش ديسا باخبن دست بيكي دا از لسر فيمينيزم لسر ديروكا فيمينيزم لسر ارغومنتين فيمينيزم و فيمينيزم اسلامي باخبن و فيمينيزم ما يعني اساسي 3% من هنن فيمينيزم چيه فيمينيزم اسلامي چيه و فيمينيزم ما دوید چوابه چونکی ام وک ملتکی جدا ملتکی بندست يعني ملتکی بدولت هلبت فيمينيزم ما و فيمينيزم ملتين سردست نوك هبدويا لو ما دبيعم لسر فيمينيزم خوجي ارغومنت و تئورين تزا درخن هوله هوالنو فيمينيزم د سالن 1808 anda li Fransê piştî şoreşa Fransa em jî dizanin gelek fikir derketin holê wek netewperwerî yek ji wan e û femînîzm jî yek ji wan e bi armanca mafên jina û wekheviya di jiyanê da wekheviya mêr û jina bi vê armanca femînîzm derketiye holê cara yekem Hubertin Oehlert jineka binavê Hubertin Oehlert behs kiriye behsa femînîzmê kiriye lê ev nayê wê meعنeyê ku beriya wê amadehî tune bûn ji bo vê îdeolojiyê ji bo vê fikrê piştî wê femînîzm pêşî li Emerîka paşê li Ingilistanê belav bû û heta salên 1960 li Avrupayê û li dinyayê temamî belav bû her wiha hat nav mislimana jî ji ber ku îro mijara me mislimanin hat nav mislimana jî piştî ku hat nav mislimana hin guherîn dest pê kirin mînak em bêjin di femînîzma Avrupayê da nirxandin û nîqaş li ser dînên cihû îsewiyan be د فيمينيزم روشهلاتا ناوین دا و یا مسلمانان دا هلبت نقاش و نرخاندن لسر اسلام ادبن رخنه لسر اسلام ادبن اف رخنه جی چنه اف رخنه جی دین چاوا کت دبن ذهنیتا باوک سالار yani پدر شاهی ام بیجن و ذهنیت چاوا بلاو بو و چاوا بو ذهنیت دین جن بندست کر yani رخنه جبر دست پیدکه د فيمينيزم دا بحثا دكارم بحثا سي بيلين سركه بكن بيلا يكم دا يعني بيلا دسبيك دا 1700 نوتان 1700 نوت بينج دوان دوران دا مرب دكاره بحثا ما فين جنين خباته ين كار ين هلبجارتن ين خودي مالو ملكبونه وين خودي زاروبونه مردکاره بحثوان بکه اپل لسر شیروین متن جهو خریستیان بونه متن دینی اپل لسر وان هاتی نرخاندن یک جی رخنین به پله او کد بیجه جن گناه ها سدما یکمه yani jin دبن آدم ji sedema hewa ji cinetê hatî avêtin. Divê pêlê da li ser vê rexnetê kirin û ev rexne jî li ser vê bingehê tên ava kirin. û pêla duyem da êdî femînîzm
يعني پێلا دوێم 1960 دۆرە 1960 مەرد کارە بێژە پشتی شەڕێ جیهانێ شەڕێ دوێمین ئێدی فەمینیزم لە هەمی جیهانێ قەدا ناونەتەوەییدا دەبە حرەکەتێک ناونەتەوەیی و هەمی ژنên cîhanê dixebin sîwana xwe di heman demê da bi çar ekolan feminîzm nû fikrên nû davêje ortê davêje xolê ew çar ekol yek şu an feminîzma marksîst e yek ya liberal e yek ya sosyalîst e yek jî ya radîkal e feminîzma radîkal her wiha ekolên cuda cuda ji re dikevin holê yek feminîzma ekolojîk yek ya kültürel feminîzma reşika jî cuda ye û yek jî ya hebûnê feminîzma hebûnê serhebûnê hatiye avakirin ev sê pêla sisiyan jî me gotibû bi sê pêla feminîzm fikrên xwe ava dike pêla sisiyan jî postmodern feminîzm e ku meriv dikare bêje niha em di nav wê feminîzmê de ne niha feminîzma postmodern da ne êdî di vê feminîzma postmodern da pêwîstî diguherin nîqaş diguherin nirxandin diguherin pirsgirêkên jinên 100 sal berê û pirsgirêkên jinên îro newek hevdûne me vê pirtûkê xwend ez fikra xwe bêjim li ser vê pirtûkê bi min kêmasiya herî mezin di vê pirtûkê de ev bû yani Xwedê rehme xuleke mamoste argumentek gelek xweş kom kiriye di vê qadê da xebat kêm serê feminîzma îslamî xebat pir zêde tunenin qene beyanî zimanê ku em karibin bixwînin çunkî di nav nivîskarên Misrî da yên Afrikaya Başûr da ev fikir zêdetir belavtir e yani zêdetir nivîs henin li ser feminîzma îslamî lê zimanekî ku em karibin pê bixwînin çi Tirkî be çi Kurdî be pir zêde tunenin xebat lewma mamoste Qedrî Yıldırım xebatek xweş kiriye lê bi min kêmasiya herî mezin di vê xebata xwe da behsa jina Kurd û oldar nake meriv dikare bipirse gelo nimûne tune bûn ku behs bike yan dûrî mijara wî bû ku qet behs nekir heta niha em difikirin dibe ku nimûne tune bin yan jî gel meriv lêkolînên cuda bike lêkolînên berfirehtir bike dibe ku nimûne hebin lê bi min kêmasiya herî mezin di vê pirtûkê de ew bû ku min xwe nedît ez wek jineka hem netewperwer hem oldar hem jî ez ne feminîstim lê ez ji feminîstê sûd werdigirim ji fikrên feminîzmê sûd werdigirim lewma min xwe di vê pirtûkê de nedît tiştekî ku ez jê sûd wergirim di vê pirtûkê de nedît mamoste Qedrî Yıldırım behsa gelek milletan dike gelek welatan dike behsa Misrê dike Cezayirê dike Tunusê dike Îranê dike behsa feminîstên Tirkiye dike yên misliman yên ne misliman ji xwe vê de nemijarin yên misliman behsa feminîstên Tirkiye dike behsa hemiyan dike lê behsa feminîsta Kurd tune yani jina Kurd û oldar tune lewma bi min ev kêmasiyek pir mezin e ji bo vê pirtûkê û her wiha ez dixwazim li ser dirûjma jin jiyan azadî ku meriv niha dikare li hemû dinyayê bi zimanên cuda vê dirûjmê bibîne ez dixwazim ser va jî çend fikrê xwe bêjim beriya bername jî hevalekî got jin jiyan azadî wek henek lê di bingehê de ev dirûjm pir dirûjmekî kêm dimîne lawaz dimîne çima dema meriv dibêje jin kîjan jin behsa kîjan jinê dike jina Tirk dike yan jina serdest dike jina bindest dike jina reşik dike jina Avrupayî dike jina bi bawer dike jina bêbawer dike behsa kîjan jinê dike jiyanek çawa behsa jiyanek çawa dike azadî behsa azadiya kî dike behsa azadiya min dike yan Ayşem dike yan filan kesê dike lewma ev dirûjim her çi qas li hemû dinyayê belav bûve jî li gor fikra min nêrîna min pir kêm e di vê dirûjmê de jî me nikare xwe bibîne yani ez nikarim xwe bibînim ez wek jineka Kurd nikarim bibim wek feminîsteka serdest
چه ترک به عرب به فارس به نهاج بر کل روشلات دانا بینم زیاده تر وان دبینن از نکارم ببم وک فمینیست کا فارس میناک ل ایران جنا آمینی هات کشتن نوسا لحمید نیای کشتنا جنا آمینی دنگ بدا لبه چه دنگ بدا ناوی هات کو هرتن بو محصا آمینی باشه دنگ بدا جینا چما ده به محصا چما نکاره وک جینا بمینه چما نکاره وک ناسنامه خویا کرد بمینه یعنی جی امنها مثلا ناف فمینیستن Türkiye'de yani seküler da dibinin ko her roj kuştuna jineki parve dikin her roj bahsa kuştuna jineki dikin le dinav kuştuna van jinan da çima ez nikarim jineka ko le Kurdistan'e be deste polisiye ki veya be deste askere ki ve hatiye kuştun nabin gelo ev nejne yani mafe jiyane jwe jnera tune أنا جيش كجي جبوا النقاش دبن ورن النقاش كده يكجي دما معرف بحثا فيمينيزم دكه بنيرينا من دما معرف بحثا فيمينيزم دكه ناف جواكا مدا تايبتي ناف كردن نتو پروردا جبر كنها مخاطبه ما اون يعني نتو پروردا ترسك هي لسر فيمينيزم يعني جي راست ايريش تكرن يعني جي بتشوف تديتن ليه حتى مروف لسر فكركي لسر ايديولوژيكي خوندنن بر فرهنك لكلن بر فرهنك مروف نكار راست دجايتي لوير فكره بك هروها ام هرتم جيد بيجنش حتى فكركي نبا مال كردا يعني نبا مال من حتى از فكركي لغور رنگ و دنگ خو نكار مشيروه بكم او والله لدبي از قارب موي فكري لغور رنگ و دنگه خوشی رو بکم دوی از قارب فمینیزمی تخم ناف خواه یعنی نمجبورم لی دوی قاربم دوی دناف مدا دناف من دا ناف جواتا من دا جوی راجی جی هبه اگر کو لسر ولات من اگر کو لسر ملت من ادعاك من هبه دوی از ویکون نفکرم جی از وان بکارم تخم ناف خواه çünkü em wek millet beş be beş niyen em wek millet em hemû hene dema Kurdaki zilmek dibine ji beadaletiye dibine cuda nabine yani dema bomba serme da dibare merara cuda jinara cuda nabare ji hemû Kurdara dibare yani zarokara cuda nabare ji hemû Kurdara dibare lema dibe bimin هل خوش جن لسر و مسئله داخل لکولین دکن فکرین خود بیشن لیدوی بمن مرجی کاربن لسر و مسئله objektif باخرن çünkü hatta naha feminizm dinav civaka kurda da çava bu bi deste siyaseta sereke bi deste mereki jboy feminizmi teori hatın avakirin jboy feminizma kurda teoriye kat avakirin naha mesela jinin bila çikiri dibinin laqata goven digirin kem deste hevdu goven digirin jin jiyan azadi dibejin le bebinge çma bebinge jber ku ere jboy jine jiyan u azadi dixwaze le ew kesin siyaseta sereke nav kurdan da naha mesela me kurdun ew kesin siyaseta sereke gelek caran jine bin dest kirne gerek dinav siyasete da be liqade be dinav jiyanê da be wan kesa jine bin dest kirne lê jin destê hevdû dikirin dibêjin jin jiyan azadî ev çew te bibin yani kêm dimîne xav dimîne yan ji me dikare bêje fikrê min ew qas bûn min kêmasiya ku di Pirtûkê da dît got di Pirtûkê da behsa jinên feminîst dike yên sereke nav Tirka da nav Ereba da ez naxwazim behsa wan bikim ne ku ez dijayetî dikim ji bo wan lê wekî ku min got ez xwe wan di heman qadê da nabînim pêwîstiyê min û pêwîstiya wan heman pêwîstî nînin îro ez wek
جنکا ترک از نکارم زاروکی خو به زمانی خو بشینم دبستانه از نکارم زاروکی خو به زمانی خو پرورده بکن انجی یعنی گلک جارا نکارم زاروکی خو را به زمانی خو باخفم نفسا لو ما از وقت جنکا کرد نکارم جنکا ترک از نکارم فمینیزم کا جهانی بکم دوی از وقت کرد که فمینیزم کا دنا خود آوا بکم بله سپاس دارم ایشم را بهینم سپاس خواهد ساعت خوش بله هوانم همه بخیر هاتن ناوی خدای کردستان هم بیجن و دست پی بکم بله وکی مکیه گوتش خواه مجارم فمینیزم اسلامیه دمام ده فمینیزم و اسلام هنگی تشتن چا بیجن پر دجی هف یا جی بیجن جی هف دور ده خویا کرن چا یعنی فمینیزم بسری خواه تگهک جدا و حشک و بقالبه گردی جواکی ده خویایه اسلام جگا سری خوش غزاتن ام بیجن باوریا پر ام بیجن قدیمه گونه و ام بیجن خالوی یا سایوی ام بیجن نکشته دیارده من دیارن ام قاموسا بیجن ام وانا شوابیم بر هفدو ده پرتوکیده ماموسته قدیل درم کیما گوت ده پرتوکا خود مثلا بحثا هنک مافی جنان یه جوات نای زانین گریه و ویاجیکا ام بیجن چیکار خواهم بگیم چندانی خو جایتان ج حدیثانی جبویرن دیروگه گردیه و بحث کریه هم دکارم صاحب بجن شو مکیه جوار بحثام بجن فمینیزم خو کر فمینیزم ما دوی چا بیه جملته که کرد فمینیزم ما جنک چاوا به بحثاوی کر و خیلی کردبونی جگا ام بجن جن باورمند یعنی مسلمان کام بجن جنک بجن مسلمان دکار چاوا خو دوی فمینیزم ده ببینه و ام بیجن چیز خواب که چاکانی ذهنی که بحثایی بکن بله دورده چند پرسامی برسوانی سببینن یک جهه جنید اسلامی ده چاوایه اسلام چاول جنید نر دورا پیغمبر ده ام بیجن پیغمبر چاوا تفگره له همری جنا آیتین جبو جنان هاتی شاندن هی تونه و بنارن و حدیث و عالمین ام بیج فکری وان هنه کی سر جنان مثلا وان یک بسکنه بله جو خود به پرتوکی ده نیزی ام کارم بیشن بیستی جن ام بیش ما مستبحث کربو بوان گه رفرتاش کربو گه جی دران ده نویسه وان دیتیو هانی خستی پرتوکی دجیانا وان ده هنک تشتین ام بیشن سربی مجاری قومی وان بحث کری و جنی بحث کری جیکا همه جنه خوانده یعنی پرانی سر لیسانسه ام بیشن دکترا کرنه تست کرنه پروفن دوچندن یا جنویسکارن دیروکناسن جواکناسن جنه نوسال یعنی جنه ام بیشن گرینگ را آخوین و مجاره و هروها بحثا هنک جنه بیشن دورا پیغمبر ده وان ام بیشن شوات هفگرگایه هنکی بحثا وان جکرنه بله اوکی مسئله ده گوت تمام دبیجن جن و اسلام هنک غالبه مثلا دجواکی دم جبر کری یا جگد هشیمه در نشتی هیه بلکه اوکی پیکنو که جو حنه که جو هنک جدی دگر نزانم تدی گله گوت نه مثلا نخوشن دبیجن یعنی جن شیطانن یا جگا جن آدم خاپان دیه سدما جن ام هاتن قوراندن جنته یا بهشته yani gelek işte nem bejin وصار مخابن يه نيني سرجنهاتي قوتن وبربلاونجي ده حتى واتشتانا ام دكارن ده پرتوكين ديني ده جبينن پرتوكين حديثا ده پرتوكي شروين ام بيجن قرآن ده ام گوش وان دبينن سدما وانا چي براستيجي جن بور شيطانن يجي براستيجي ببورد ام نبيجن ده قرآن ده نا مقود شروفي قرآن شروفي ده بله مقود شروفي بله براستیج مثلا گور واش رو ویج گور گوتنه بربلا و بیجن جن براستیج شیطانن آن جن براستیج خودی فتننن آنجی جن نه پیروزن یا جکا جن کمن آنجی جن پرچای کی میر شبیه اما هنه کی بحثوان بکن بله دوردش خواهی که مگود هنه کی گوجی اما بحثات شبونه بکن هنه شبونه جن و میر چه شبیه و مجارا چارجن ام بیجم میره کان چارجنا بین نکابینن همی گذار بکن او مجار هیه
مجارا میراثی هیه جن ایکس کی مردو ایکس هم دو قاطع و دستینن امی بحثاوی بکن شاهدیا جنه کی تقابل میره کی دبه امی بحثاویش بچما وسابوتی و لخصنا جنه جبر کوان مجارن روجه ودن و ام بیجن هردم تیا خافتن گلک مجار هیا راست مگوت فهم مجارنا گرینگتره ام هنه کیسه بنا باخرم بله دما ام بجاوه کی جواتی هم بیجن و چاندی القرآن و شروعه القرآن دنارن تابتی شروعی شروعه پرانی بشروعه با کسالاری هم بیجن وسانه جبر کو کسین شروعه کرنه گور جوات آخه هم بیجن گور تشته دایکا خواه باوی خواه جکا ماموسته خواه دیتنه بیو آوی شروعه کریه لیده ما وقتا متکفن ناو مناکین پیغمبر یاج بقرآنه بخواه دخوینن و دمه هم دزانم کن تشته وسا اوقاز جی نوسایه جن جیکا هم بیجن براستی میر شما فی دالی عدالت ده وک هفن هم کاروسا بیجن وكي ما قلت حتى يروح ما قرآن تشافي كي بيجن باوك سالاري يعني شروفين باوك سالاري وتشارشوفا تشاندي ده ما بين نرتوي ما ذكروا ما بيديتيه مثلا جبوتش سرجنان تابتي دالي إسلام ده تشتم سا نخواش جنينيان بيجن هنن چند سدمه به هنن یک وقتی ما قلت یا اول شروعیم باوک سالاری کسی مثلا قرآن شروع کرده یا جیکا میج تفسیر کرده وان بچه که باوک سالاری ام بیشن شروع کرده یا دویم جی اسرائیلیات کتینا قرآنیه اسرائیلیات چیه او جی جیروکو و گوتنن جعبکانیان یه جوهیان و مسیحیان هاتنه ام جوان بيجن اسرائيليات جرو كيوان مثلا بحثا ام بيجن جن ميرا فلان دكه هناك عالم اجدما وخاندنا وكي ام بيجن قراني يا جيكا قراني قران امر دكه ام بيجن خصنن برهم خو من دكاروسا بيجن يا سيام جيكا حديثين ضعيفه يعني جيكا كان بيجن حديثين نصحيح يه ام بيجن هاتي ام بيجن باكسان هاتي برام پیغمبر نگوتيه لو كي پیغمبر گوتيه هاتی بلاف کردن و نویساندن هم دکارن و بیشن یا چهارم جه وانلو یک جه چاند هر چی خواستم بیش دما دینک ته ام بیش نوجواته که او دین و چانده دوگه هرینه یا جگا چاند باندورج دین دگره هر وها دین جی ام بیشن باندور جی چانده گرتیه دما آیت آبنارن گلک آیت وقتا جوود جواکا پیغمبر ته ده آیت تین پرانی گور ام بیج رئالیته و جواته هاتیه ام بیج مثلا پیغمبر دوراوی ده مروف چاوابون بابک سالاری بو ام بیجن تشتین حشک جگا مک زاگونن ام بیجن کان قالبین حشک ته هبو قرآن جو گور و ام بیجن و رفرانس کرتی و دیدیه گور راستی آوه گور رئالیته آوه ام بیجن برسف جوان شاندیه جو آیت یه چارستری جوان رشاندیه ام کارون سا بیجن هر وها ویاجیکا چریکه شروعه و ام بیشن گورا کسین خواسته کو چانده و عادت ملتی ام بیشن در دخو هوله ولی جخو ما گوت وسا یا دنجیکا مجرا اول چی ما گوت چیبون هر کس مثلا بلکه واجب بیست هر کیم جرا که بیست از بیشم دبیجی چیه جن ام بیج پرچه کی مرچه بویه یا جی پارخان آنجی هند بیجن پارسو هنگ دی پارسون دی پارخان ام بیجن جوی چه بویه جوی مثلا هستیا کی به حشا خود در خستیه و جوی ام بیجن جنک آفراندیه حتی تشکی تراژیکومیک دی بیجن شاو نزانم هی دی بیجن مثلا دی پارخانه میرانده هستیا کیمه چما چونکه جوی جن چه بویه گوره جنا اندشته مساجی هنن لی دوره ام ودما ودکولن و دبینن کو وان دشتانا دراسیا خود ده احدی قدیمی ده یعنی بیجن احدا قدیم یه ام بیجن یهودیان ده در باست و ده قرآن ده تونیه ده قرآن ده مسایت کی دبیج چه دبیج کی یه و جهمان نفسه و فراوی یا جیکا جناوی یا جه هف جناوی مکان بیجن چون ده ایش در باست مکان بیجن فر جفراوی جهمان فریم آفران
و ji her duyan gelek mêr û jin çêkir ji wî Xwedayî bitirsin dibêje. Yani vir de dibêjin çi jin û mêr di heman em bêjin êdî hinek dibêjin av, çirav ji bêje ji avê û çiravê çêbûyî mirov ji wî çîkî yani di heman ji heman tiştî çêbûnin wê demê em dikarin bêjin kî jin ji Parsû ya ji parxana mêr çênebûye. Ji hestiyakî mêra kem jî ne bela me ye. Ez kam wisa bêjim. Tiştekî wisa tune li gor anatomiyê hestiyê mêra gemîne. Yani ya mêra û ya jina wek hevdiye parxaneyan. Belê wê demê ew jî xelet derket ailê zanistê de spas dikim. Ya din jî ka mesela bijara sêvê dîsa gotinek berbelav e dibêjî ki Xwedê adem û hewa xistine em bêjin bexçeyekî bi her mêwetê heye gotin tenê vê darê nexwin lê ji ber ku nefsa hewa hinekî em bêjin tenik bûye adem xapandiye bendewî ketî hedim sivê bixwin hedim tişek me nayê falan wisa gotiye û adem jî ka em bêjin ew sêv xwariye her du jî ka ji vê sedemê ji bihiştê ji cinnetê hatî qewrandin bi tiştî dibêje lê di Qur'anê de jî dîse ev em bêjin şaş tê derxistin mesela dema di Qur'anê dinare û em dawî de dibînin ku ev mesela Tewratê de derbas dibe dîse mesela gor Tewratê de skanim bibînin şu arabası bigorin ji bo hinekî çî bibe belê mesela divir de biborim Türkî gotî ez biçekî Türkî bixwenim dibêje ey Havva benim kulumu Adem'i yoldan çıkaran sensin. Bunun için de sana zor gelmeyen hiçbir hamileliğin olmayacak ve çocuk doğuracağın her seferinde defalarca ölümle burun buruna geleceksin. Yani dama viçti emzarok buji medibhistin jmara digot jinek dama bejin dole de yej zarokê çedbe eştik şine sancıdık şine elçiye jber ku ve Adem xapan diye û em bêjin hatî ser rûyê dinyayê ji cinê hatî qewrandin ev sedem ji me re dihat gotin û bi rastî yani min jî bihîstim zarok hûn jî lê vir me dîsa em dibînin ku ev dîsa Tewratê derbas dibe di Qur'an şek wisa tune ye heta wexta Xwedê behsa vî tiştî dike dibêjin ku yani her duya em bêjin bawakî ya ji ka Adem re dibêje divê Adem me gotit divê sêvê nexu te xwar û êdî hûn hat qewrandin mesela ya nabêj hewa te xapan ya ji te bela jina bû tiştekî wisa nabêje yani vêya jî dibînim ev jî mixabin tiştekî İsraîliyatê hatî ketî nav dînê me û berbelav bûye û di nav em bêjin xelkê ewam de hatî qebûlkirin û pêjrandin em dikarin wisa bêje belê mijara çar jinan hevalê me lawik bawerim vê mijar pir çêk merak dikin bi rastî çar jin heqê we ya ne heqê me bêjin Yani ez bawer nakim êdî zêde merak bikin çünkü divê ekonomiyê de yek jî zehmet e anîna yek jî zehmet ez nebarim kes bi çarî êdî bike hevalek me hep barê giran bike hevalek me hep zewcandî û behsa mêrê vê tiştî kirin wê ji mêrê xwe digoye tukanî bi helam xwedî bike têya diza binare tiştekî wisa yên bere ne ku karibû ne cehalet herê rast e mixabin belê mesela dayetê de ji xwe hûn dizanin dibêjin hûn dikarin jinê hûn dixwazin direkt bêjin diro zehîdî têkev çikavê têk hûrguliyê wê dibêje mesela tiştê mêra qebûl kirî ya ji civatê qebûl kirî çi Qur'anê de dibêje yek du sê çar heta çaran tukanî bîne tenê vir dibêjin disekinin wekî din paş naşin pêş te naşin heta wek disekinin divir de jî ka em ewil dikarin behsa civata wê demê ve pêxember tê de yani Arabistanê Mekkê xelkê Mekkê ya ji wê derdorê ya ji wê çandê em dikarin bikin divir de jî mesela sînora jinanînê tune bû dîsa ji xwe civatek bavik salar e û em bêjin mêrek du jinê wî sê jinê wî deh jinê wî heta behs dikin ku dibêjin wê dewrê de yê sed jinê wî hebû ew qas yani bi rastî û em bêjin di heman tiştî de mesela ewlihiye jinê tune bû mesela nihat İslamê de xwe tu jinekê berdin divê çar meha ger tu neçe pêdivî wê jinê em bêjin pêk nîne ya ji wê jinê re em bêjin eyn malê nemîn tiştekî ne ki çar maşine nikaha dikeve yani hûn dikarin êdî hevdû berdin vê ji mesela mêra çi dikirin em bêjin xwe gelek jinê wî hebû her dirê yek hebû wir de hiç dişinde adım çi adım falan çend meha çend sala belkî ne düşün ne didît û jin jî vir mağdur dibû
يعني اولهیا ویج قد ست تعلقه ده بو لی اسلام چکری یا سینور هانیه یا یکم 4 مهانیه میرک 4 مه ام بیجن نچ مالا خو ام بیجنا خو زاروک خو در نکه پی دی وی وان ام بیجن بکنینه باوکی قوا بیجن مر دی جرنه که او نکاح تکبه یا یکم اول یا دویم جیگا خود دبیجه گر هم قاربن به عدالت پیک بینن من شردک دیسهیه برای شردک گر هم کان به عدالت پیک بینن هون جوان هم دخوازن یک دو سه چهار جنه هم دکار بینن لید به ایلا مثلا وراد ایلا عربی ده گوتنک ام بیجن وکی دبیج نابه قد تقص شکل صاد بیجه دو نکاوه پیک بینه جبروی جبوت یا باش یکه یا خیر اوه yani خودت چی که یکی پیشنی آردن هوانو مثلا جخوا zaten مروه که ام بیجن باورمند به براستی قاعده و ام بیجن شیرتین خوده گهدار بکه خوده شیرتی که بکه زانی کو خوده و چکلی جوی آباشتر یکه او بفکرم دوی قرآنه ده دوره هاتی و آیته جواک چاد هاتیه ام بیجن یکی کانه سد جنابینه ام بیجن قرآن سینوردار کریه yani hatta çara sinor xstiye u çara jika şerdevi heye dise dve tu adalet pek bine navera her şarjne xoda u dve tu nikave pek bine u dve ekşe çetre davet dise peşnere xoda de am digar musabejin u mesela viçti de dise dali zavacı da jine kokta merekir bax ve dikani vi şerdi beji ku tam hazretler bize ucum le şerdam eve ku dve tu jme peftir jinek din nine گر تو بینی که همه بکره جن کانوی شردی بینه و ده همان دمه ده جن کانوی که بیجی که مافی بردان طلاق اینجا بجن طلاق کانو جمع بیجی دیسه اف حقای جمع جنه هیه جنه نزانی بز وان بیجم و مثلا پیغمبر چی دکر پیغمبر دما کشکی خود زوجان کسین همبر هی زاوار ایدی مالباتا زاوار نزان شردی کساد هانی دگوتن دوی هون سرکه چامن و جنك دينين بفكرن پیغمبر ویچتی کریه و کچه خواهم بیجن پاراستیه او لحیوان یجگا زواج من پاراستیه yani evjde ve vate ku hunj dikarin kçe xwe xuşken xwe vi şerdi bidin ya jî xuşke bi xwe dikar vi şerdi bizewce mesela yekir zewci kan bejin tu bi yek adra axvit ve nikah bikave ez naxwazim tiştî و جخوا دما زواج ده دویجه رضا یجگا بیجن دلی جنه هبه مثلا میره جناب دابینه دویجه نخود پرسه جنابی قبول نکه زور هنگی کاری دوستا بیجن دکار مهرای بده و بردجی حقیقی سج هی بله هوانو و جخوا اسلام ادم بیجن جنا دویم سیم چارم جگا ده ام بیجن حالن ضروری ده مثلا بیش میره پرد خواهد زاروکی هف زاروکی چینه بو جنی لید و پسیک جنی دادن آنجیکا حد تشتغلك شيء تايبت هن واتشتانا مثلا بیش پیکنی و دمه دکاره و کی میگوت رضا جنابیجی هبه بله مجرد شهر جناجم دکار مصابیجن هوانو شانا گوته بو سوره نیسای در باسته به آیتا سیاده بله مجرد دیجی هوانو یا پرتیا خفتن میراسه ام بیج میراث وکی اون زانه چهار تشته میرک هبه قد بتو تشتا بده لاوی خو یکی بده کچا خو yani 2x ara 2x ام بیجن و هاجیکا قرآن دیسه ام بیج پیشنیار کریه و مباح کریه ام بیج کی مباحه شخص مدمت بیجی کی تو کاری و خو مباح نسا تو کاری و خود مت تو کان و نخوجی يعني مثلا هوالي ما يفرا يمير دكار مصابكن بيجن كي خوشكا من هي مالي بابي من هي دخازم نبي بك دكار في ابك بله دكار بك çünkü Kur'an بشكل قطعي نخسي بالمجاري پیشنیار کریه و دیسه دوی دوره ده جنار میراث تونه بو جبر کو تونه بو قاعده کو ساعتی کو جنار جی تشتک هبه مصابجن لی مخابن از گور چاندا خو بیجن شو از نشاش من چاندا همي کردان هم موصحيه کچر میراث تونه مخابن yani یک جتنی دو هر لپرانی اسکانم بیجم مصور بله او شخصی وقتا بیجن
دما عالم و میراثی وقتا راوه دکن دویج مثلا شما میر 2x جکجر x هج دقات جقاتک و پرانی مثلا گردای بر پرسیارین میر ده مثلا دما زواج ده یا جی نر نزاروکا ده همی بار هم زان سر پشتا میره و پرانی جوسایه جبر کو او دکاری وان پدوین خواه یج بر پرسیارین خواه بیج پک بینه دبیجن yani İslam جبر میرا بچکی زردایه و وکیم گوت بری میرا قطونه بو بله مجرا میراث جی اقاس به هوانو دورم برس برسات دکارم باو کی کرای باخون پشت ویجی کا دکارم بحثا شاهده بکر شهاد yani şahid sabijin دبقره ده آیت دو حشته دویان ده نشاش بری burada دبیجه دو کسان جوها بریای بحثا مجال تجارتی دیگه بکنم بحثا تجارتی بیشتر پرا شتکی اقتصادی دیگه مجال اقتصادی هیه بحثا وی دیگه پیش وی دیگه که دو کسان yani دو میران شاهد بگیرم گر مرتونه و میرکی و دو جنان شاهد بگیرم دما جنک جبیر بکه یا دن تخ بیراوی وصاد بیجه دوردش مثلا جوها بیشن لما هالشيء كبار صلاري رابع بك الشيء في نورمال خيار بس درباست به لا جن بيت الشيء قبل نايك يعني تايبتي وقتا دايره فيمنستيه تلبنر تبيج شوا يعني دمك دجن وكي ميركيه يعني مير جنا ام بيجن باقلترن ياجيكا تايبترن ياج جرينترن وصاد بيجي لا فياجيكا مثلا دما عالم رابع دكن وصاد بيجن دج اف مجاريا يكم مجرا دما بحث كيا تجارتيه و تجارت ده و دمه ده شخص جن نال جوات دنیم بون جن پرانی مالن بیشن تشن تجارت پرنکا شخص بگرن یا جو کپر نزانن يعني هر جنب دسه كان بيج تايبتي هن مش خدو جوهره لا جلن بري وصابويه ودبيجي مثلا برا جن بيرا جنيه بخير نابيكو مثلا او نزاند بيك دماج بيركر وصابكه وحتى هناك عالم وصاد بيجن بيجن مجارين تايبت يعني جنان دجيكا الشهاديه جنان تقبل كرن يا ميران نه مثلا مجارة بردانة يجيكا وقتها إلت يجيكا وقتها هناك شن تايبت جني بسر جنان هنن دور دجي الشاهدية جنان تقبل كرن يعني بده ما مكان بيجن مير بيجن بني جنات ديتن يجيكا بتشوكن غور جنان منكا بيجن جباركو غور مجارة دجوهرة وغور تايبت مندية مدكارن بيجن و شاهدية مدكارن قبول بكن برياوي مثلا زاروك وقتها ما بيجي نقاش تكرن هر دم دريك وصاد دقوتن جن هستيارة دريك هستي خود خنابرة جبروي وصاية مير ناق مير دريك رستاقين هالشي دبيجن لا وصاقيا يكون ناب مجار قرينجا يعني قورا مجار دقوهرة مكان وصاد بيجن يا بينجم هبانو اللي خصنا جنان مثلا دقر عندي درباس تبم لما بحصا روشا بيجن بأحلاقيا جنيه يجي كان بيجن تركي بيجن عضات ما يجيك خافاندن بس أي مجرد دبيجو اختار وديت جنيفا بيجن باقنا بيجابان دربه يجي تشتغلون وش بدقرن أولي دبيجي وان شار بكت دورة دبيجي وان ناخذة دورة دبيجي بيجن دوشك يخرج نبيني أنخا جوان جهة بكت داويج دبيجن لخي عندك أوج نهاتري مثلا مخاب من هناك دبيجن مثلا زانينجه هبو ما مستيقي ما يفرقو بيكي بروف هبو دقوت مثلا هناك شو بك بينا في الخسنة والخسنة نينا عم بيجمع حوقات سيخو بيبك يجي بترسينيات شكل صابك كوميدي نابه براسيل الخسنة يعني براسيل بحصل الخسنة ديك çünkü durda şu مجار جرينجا وكي مقول بأحلاقية مخاب مثلا جواك إنهم عم كان صال دي 1000 سال بيجند 1000 سال در باسوي إنهم مجار بوصاب بروجة برانيا ميرا مخابن يعني دكجين يعني شتى وصاب بفكر إنه دورة ده وصاب واللي خستن ودورة ده عم بيجند و چانده ده ودمه عم بيجند كرهاتي بو طبعا تشتى كي خراب قتل ليه خستاوي كسدها سري لأنها اللي خستن نكاري جرا نفسه طبعا تجود شيء كي خاو كس باقنا به وكس نار لو دمه وصابو جخد جواكو إنسان واناتومي ومبيج هر شيء هدي مبيج جورا تكون دجهره نرنا جواتش دجهره ودمه جكا مخابن دبيج اللي خستن ورادم قبول بكنيدي بله
ليه همان دمي دي جوي دمي پیغمبر وقتا صاغ و يجي ندهشك مثلا خلق جناب خير حتى حضرت عمر كان جرى ذهن بحثي بكن جرى حضرت عمر يوري حضرت عمر كان جرى مثلا جبو جناب خير جبو تشتابخ فلان حضرت پیغمبر بيجي پیغمبر ما مثلا چيك خواسته دستور خواسته ليه پیغمبر نشتيه حتى بيج بك كان حديث مزان بيجن ميري هري خراب هري بيس يج رويجنا خدخه يجنا خدخه شنو مساجي هنن عند قانون صابجن بله انتم ما قلت اذهبوا دورة پیغمبر دجن چابو مثلا بيجن پیغمبر ما بجنارة مثلا چا معامله دگر بجنارة چا داخوي رزدارياوي چابو ام بيجي هم بريون اخنا كنا شنو صح نعم اوكي زيادة درجنك تمام كرتاسي از داخل دورة پیغمبر دم بیشن جنو میر براستی دوره وی باشتر بودن گرم کام بیشن چونکی بریا پیغمبر کش دهات دخسن کتن بنا آخه یجی کاوکی جاری دهات دیتن هر چی ده ام بیشن میره کی سرجن پنجی جن فلان دکارو بهان یرشه و صادقر لو وقتا پیغمبر ده هن مافوان ته دست پیکرن و ام بیشن هناك تشت ام بیش تيجو هرتن حتى جنو مير بهفرة دشن شر بهفرة دشن ام بیشن شر دکن حتى الشر وهو ده هو كي بزانن جنك ورا پیغمبر د پاریزه دما دكوي بوكو جنا وجنو د پاریزه افجي هي و حتى بيجو دما دسميج دغرتن قالك جرا جنو ميرا بهفرة همان جي دسميج دغرتن وقتا ميج خبت داج جنا لك ميرا لك عين جيرو دنشتن لسه برسيخه بواك راحتي ذكر جناب هر وارد مثلا برسيخه جهاز محمد كان بكان الدرسيا بعد مستابجن و مجرد دجي يا دجي جنين بأمبيجن برس برسب يجي كبوير ينخا كتن رجا قرآني عند كارنا كي بحث وانجي بكن كان جن عند كارن بحث بكن مثلا يجي حس عاي شيء بتايبتي أمبيجن الشرع نبي شرنا بيرام لا هنا شو جننا يا أزين هاد دور بيجن شرين هنا بيرام أري مجرى بيج بويرة إفكيدة ديرك صابجم مجرى مثلا إفكيدة وكم زان ببختي دات يسر هالسايشة دما هناك السواريان درنگ دمينه جارتيشة دور بيجنا هالسايشة بورن شكل خراب كريه و ام بيج هسه مرج حتى بده مهنكي ام بيج دلي خد دغره هنك خوجو دور دغره حتى ايته شو ديسا ايته اني صد بيج مثلا كسين جنين معصوم ام بيج بختانه جيجيكا تشتكي بابي سروان افترايكي دفي بجزا كرن سوجيكي مزنه حتى باكي همزانن جي جنار جزايوان جدا جي كسين كچره جزايوان جدايه ام بيجن تشتكي ساج ام بيج وهسه عايشه ايت هاتي داين جو بيراوي ويادن جيكا هافلي بنتي سالبيم اف جنك جيكا بيج ميركوي هي ميري عربي ده قلتنك زهار هي زهار شوي ده جنا خرد بيجي كي ببون بيشتات وكي دايكا منه استوي كي دايكا خد بين مستاد بيجي و ام بيج دوي زواجه ده دي جنتي ميرتي تني نورمال استاهوتني مالك دجي وجنه برنادجي مثلا جنك برناده و ام بيج ميرتي جويرناكه وحضرتي ام بيجن حوالي بنتي سال بيجي كاتي ام بيجن هندا پیغمبر ميري خو غريدكه دبيجي زلامي موسى نم برد ده نجيكا ام بيجن بمره مرتيه ديك الشيء كوساتي غليدكه غازنه خد بيجي و دمجكا ايتي مثلا حتى ايتي دبيش دبيكي ويجنا دبي جي پیغمبر دبيجي دبيجوي جنات دي اشترى هاد قليو غازني خكر مدنگه بهيست فلان دبيجه شيء غير قلنا كسر باستبو دوج سريع مجادله دگر باستبه و ورده دي زهاري قد خد خده çünkü burada jin براسي معذور دبن جن وراد سكنن تشتكر وكي نابيدي يعني ne zaroktinen ne dikari ki درب زوجين ne karın jana خوب نرم تنه مال دمينن يعني وكي دايكا ميرك براسي دمينه veya قد خدك و كسمي تشتكي جيكا كفارت يعني دو جزايا بده درج نخوه گر نکات درج نخوه گر گورا کیفا خون نکات تشتی بکه تشتکی آیت کوساجی جو بیشن حوله بنتی سالبه هات بو و ام سلمه جیکا جخوا هفجنا پیغمبر میه اوج دندا حضرت محمد جرد بیجه پیغمبر خدا بیجه
چما آیت همی بحثا میراد که چما یعنی ما هوج میرار مثلا شتاد بیجن قیج مرا شک تونیه شک استاد بیجه و دوی دمیجگا دیسه اموی آیتا بکی هون اینترنت پرد بینن یک بربلا وکی چیک بیجه دوی این المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات وخاصین والخاصقات والصادقین والصادقات وصوص بردوام دکه اف آیت جیته یعنی دویجن میرن باورمند جنین باورمند میرن صادق جنین صادق وصوص بردوام دکه یعنی بقولی گازنه وجنه مثلا direkt خود آیت ام بیجن دینه و جنی خود دخل روجه قرآنه یاد نجی ببارن ولی از نها بحثا وانا بکم و آیتا مگوت دجواد بمثله به وجه احزاب آیتا احزاب یا سوی پنجایه هاتیه بچه که هست عمر جهنه که دوی فتو که بحثاوی دیکرن هست عمر جبر کو مروه که حشکه براسی حشکه يعني نكوج هم برجنا دجينا خدم روبك حشكة أنا ميراج خش ناج دخل أم بيجن ميراج حشكة جناج حشكة قلنا كسي قدرنا كه ورد وقت وكي مقود في خمبر مثلا جواز دخوازه كوج وجناخه اللي في خمبر مثلا قبولنا كه و ليه خدي عدالة تجي دما خطبه كده أم بيجن لسه وصاد آخرن هناك جواني ميرتي غازنا دكت بيا أم بيجن حلفية خده جن دایلی مهریه زنی مدکن همی جن به هفدورا کتنه ام بیجن وکی پیش برگه که کو اما کی بهتر مهریه دخوازه ام ورد زرار دبینن ام مقدورن وساد بیجن هزو انرژی خود به که وساد بیجه از مهریه چیک سینورا کی بیم مثلا ام کام بیج که مثلا جوجنه که سه چیلک مثلا تاني أبغى نكسر كذا تربكة جنك اختيار ورده ام بیجن راد بد و یا مرد تو نکاویش شکی خوده دائمه دنیکا که دی سویج که ایتا نیست در واسطه بد بجنه که وقت شکی خاص بدل خوشی ویچتی بده و پیرم حرق بدن اتشکم شکی وسط بیجه هست عمر دم وقت بعد دبیهزه دبیجه بله عمر خطا کر جنك راس خود شکی وسط جهبو يعني هسه مروك ما قلت شقاسي مروك يحشك بهم بريجناج النكارج قرآن البيجتك نكار هم بري قرآني ووره وبيج فادك كو قرآن يسجل هناك ما في جناخصنا غرانتيه يا هل داويس كان بحثا لاوي حظ عمر بك او جيك عبد الله بن عمر او جيت بيج دورا في خمر ده من نكاري بو بحثا جنام بكره وقت ما فرجنات الشيخ دقوت ديرك آيات تهات جبرت بهم هيك ما ندري خويا بهش تمام في خمر مرشين دايما براحتي كار بحث بكن يعني واش تي خويا كرمكو ديسه ام بيجن جواكا باب صلاه براسي خوستي مثلا ام بيجن بيش جني بقريج جنا ام بيج بماخ به لي جنا تن ام بيج مال رونه غير خدمتا مير بك شكي وسا ام بيجن هشتنا ام دكارون صا بيجن يعني راس قلت تشتز باخ هي تاني هناك حديث ما ظنش بيج ما يدز بقرم خوازم بحثن که حدیثاش بکم هن حدیث هنن بوقت ما قلت نص صحيحا بيجن مفزود بيجن مفدوعا هناك تساوي إسرائيليات هاتي قوتن ياجيكا ديتن ياجيكا شاشاتي بيستن ياجيكا هناك برخد رخصية أنا كلام صابيجن مثلا حديثة كيا دور ده دما تشيكتي حزاش دبيجت كويه كي قوتي كي جن کوچک و کرا ام بیش بروان نمیج نایکرن و دمی هستش ام بیش اعتراض دکرد بیشی که ولی هند بیش دم وقتا پیغمبر نمیج دکرد جان اصلا نبینا مخدرش کربو ام بیش نابراوی و بیش قبله ده یوسان نمیج کریه يعني ودمي جن نمیج خراناگه شتی گستاد بیشه جاری که ابو هریره شخبی که ابو هریره هم زانن یه هریزه ده حدیث ام بیش روایت کریه اوه او جور دبیجه دبی پیغمبر گوتی که دجنه ده دخانی ده و ده حسبه ده خیر تونیه و ده هزار شباد سد بهیزه دسی اعتراض دکه دبیجه نا ابو هریره شاش بیستیه وقتا پیغمبر بحث کرد گوت که یهودین چقدر شتوان شاش هنه کو دبیجن دجنه ده حسبه ده دما خانی ده یعنی خیر تونیه دبی ویچی گوتی ابو هریره و دما هاتی تنه هبو قوی داوی بیستیه و او نویسیه يعني وقت ما قد سكيم هذه بيستن وشو هسه عايشة جيكا بيجن جنك قالك حديث روايات كريه وقالك حديث جوهران قلت نواش شاشة مثلا كقولتي قلت نواش شاشة
جبر کو هزایش پیغمبر جیای هردن باوی بویه و ام بیشن بر دستیوی پرورده گرتیه گوتنوی دهات پیجانو قبول کرن بلی همان نهاز رادا قط بکم پیش پرس برس واده ام دکارم دسه باوک گلم پری و برفرهی باخون سپاسیا ودکم سپاس دکم خوازم چند تشتان لسر عیشه مزیده بکم یک جوی مثلا میراثه کو دبجه دو پار جمره را پارکی جنه را gelek cara ispat ji bo evî tiştê çi ye dibêjin mêr li malbatê din here berpirsiyariya mêr zêdetir e lewma divê di pariya mêrê ve parekiya jinê be lê bi min di gelek tiştan da yani gelek tiştan da yek jî ev e divê dîn were reform kirin û şîroveyên nû li gor rewşê li gor rewşa civakê û li gor serdemê şîroveyên nû werin kirin yek ji wan jî ev mesele ye ku îro êdî jin jî divê li xwe binêrin yani jin jî berpirsiyariya wana malbatê heye gelek jin henin wan û mêrê xwe dev ji hevdû berdane tenê dijîn mecbûr e li xwe binêre gelek jin henin mêrê wan mirîne mecbûr e li sêwiyê xwe binêrin gelek jin henin mêr nekirine li ba malbata xwe dimînin pêwîstiya wan kesa tunenin gelo yê wan jî henin çawa meriv dikare bêje êdî jin pêwîstiyek wê tune divê parek hilde yani ev tişt li gor min dûrî aqil û dûrî realîteya civak e yek ji wan ev e divê werin reform kirin yani li ser vê meselê divê fikrên nû werin axaftin êdî yek jê jî şahidiye mesela şahidiya jin û mêrê ye dibên şahidiya di jinekî ya mêrekî dike berê meriv dikare tiştekî wiha bêje ji ber ku berê xwendin û nivîsandin nav jina da tune bû çima tune bû ew jî sedema civaka bavek salar bû mêr dikar bûn harin mektebê xwendin nivîsandin hîn bibin jin nikar bûn derfet tune bû ew derfet nedihat pêşiya wan xwendin nivîsandin nezanibûn zêdetir nav malêva û karê malêva mijûl bûn lewma zêdetir hişê wan li ser wî tiştî bû yani însan tiştekî wisa ye ku meriv zêdetir bi çûva mijûl be hişê meriv bi wî tiştê ve zêde dibe lê îro ne wisa îro jin belkî sedî heftê wan xwendin dizanin nivîsandin dizanin dinyayê dişopînin jiyanê dişopînin heya wan ji her tiştî hey lewma îro meriv nikare bêje şahidiya di jinekî qasiya mêrekî dike ji bo Ayşe jî got yani di her mijarî dana di hin mijara da şahidiya mêrekî ya jinekî wek hevdû ye û bi min li gor min îro ji xwe min beriya Ayşem jî gotibû îro em nikarin vê qada feminîzmê jî vala bihêlin gerem vê qadê jî qada vê îdeolojiyê jî li gor nêrîna xwe li gor rastiya civaka xwe tije bikin em nikarin feminîzmê bihêlin ji însafa siyaseta serekeya Kurdan û ya Tirkan re nikarin çimkî bi rastî jî îro herî zêde manipülasyon li ser civakê manipülasyon bi jina tê kirin ne wisa berê mesela dema ku çalakî çêdibûn hani bak berê dibêjim lê belkî 10 sal berê li Kurdistanê dema ku diger polîsa çalakiyek çêdibû çi dikirin jina û zaroka datînin pêşî jin û zaroka datînin pêşî çima ji ber ku eger tiştekî bi jina bibe tiştekî bi jina bibe li dinyayê ev tişt wê deng bide lewma divê em vê qadê vala nehêlin îro û yek jî feminîzm înkariya mêra û malbatê jinîne yani di rastiya xwe da di bingeha xwe da feminîzm fikrekî wisa nîne erê feminîstên ku mêrê înkar dikin hebûna mêra înkar dikin mêr bira hemû bimirin yek wisa di fikirin jî henin ne ku tunenin lê ew ne wê mane ku feminîzm ev e feminîzm înkariya malbatê jinîne ji xwe îro ji bo me Kurda ev tişt ne mimkün e ku em malbatbûnê înkar bikin niha mesela ez ne malbat bûma yani ez jineka serxwe bûme û tiştekî cuda bû lê mesela hevjînê min alîkariya min nekira belkî niha ez ne li vir bûma li vir naxîme lê êdî malbatbûn di nav Kurda da nav Kurdên ciwan da divê wek hevî be yani bi wek hevî bimeşe malbatbûn jin jî mêr jî divên erkên xwe bizanibin û bikaribin bînin cî mêzekirina zaroka her çiqas li ser dê û jina ferz be ew qas li ser bavê jî ferz e
پرورده زاروک هر چخاص لسر دی فرض بل لسر باوی جی فرضه چونکه خوده حساب جی هر دیا دپرسه ده چما نشانی زاریه خوانه دا تنش دیرانا بیجه و یک جی یعنی دما مرب بحثا فمینیزم دیگه دوی مرب اوقات فمینیزم نترسه یعنی جبوی مرب مافیا جنا بپارزه جبوی مرب مافیا جنین کرد بپارزه جبوی مرب مافیا جنین کردن باورمند بپارزه حوجنا که مرب ببه فمینیست یعنی حوجنا که مرب ناوه کی لخوا بده از ایرو راست راست خورا نکارم بیجم از فمینیستم از نابیجم از فمینیستم از حوجداری بویتشتا نابینم لی از جبرکو بنگه فمینیزم دزانم دیروکا فمینیزم دزانم از ایرو جوی فکری جخورا پار هل ددم حول ددم وی فکری تیخم ناو جیان آخو جواتا خوشی لگور وی فکری بگو هرینم yani بمن هولدانه کی مهمه دبیم همو سالکن از teşekkür ederiz Kubora. Mesela mekin ha got ve bejnekş benu girin heji reformize girin dediğinde jihad din bejn damatu bahs ki dubeşiye. Mesela esas işte esas senin din bingehen din. Mesela tu nikar nimeji bik çaro ket. Çar vakt am bejn. Heji nikar roji mesela si roji tu nikar bik benj roji. Anje haşa khudeye ki tu nikar bik du khudeye. Yani bir hamle ki nut nikava. Hani mesela esas bini ben bejn şerden İslam'ı o esasen bavariye mesela aynı. Tuvana iman et, tu nikar vana bugu herine. Let işte civaki. Mesela ki megot me bahsa miras hekir. Hani işte civaki hati guherdin. Türkara hani işte ben bejn nu bugu. Mesela me bahsa lehstin hekir. Ve demel lehstin kariger bu. Lene halehstin şekir nabe. Türkaru yeraki. Ve ki dirme mesela bahsa charging. بس ما كي قلت ان هذا دش هرشي برد درفتنا ابو ريجين هذا اوجي مثلا قالك تشتي مثلا دي تشتي ناف جواكي ده تذكرون راك بوغا هرينه جخا ودا ما امكان ببيجن القران ودا متنا جو ودا ما عربه هاتي مونكشه بتال قنا او بيشنياريه يعني وسا خدي خيالك كو بسكريك هي بسكريك بيشنياري هاتي ودا ما تذكروا بيشنياريين خدي بناري جواكا خو شكل بده yani tişeki usam dikarım bejin daviyede. Gotlan ki tüne بله يعني قطن زحفن مسألة كي كورة ومسألة كي برفر حساسة لو ما دبجم دبي فيمينيزم نهر جي إنصافة هن كسارة جبرك مسألة كي حساسة لأن نحن نعبر كي بدن بجديات بشاق يا برس برس إن شاء الله عملي ساب دومينا. sağ ol.